ukuthi uNkulunkulu bethene empilweni yethu kodwa sikhohlwe thina ngoba kusemvelweni yomuntu nje ukuthi uma ngabe ungahambi phansi kaNkulunkulu kahle ungabusakuvuma lokho kunalokho ubone sengathi wena uNkulunkulu uyakuvivinya kanti uNkulunkulu akakuvivinyi uNkulunkulu kuyekile akasakuvikelile ngoba awusakwazanga ukuhlonipha umyalelo wakhe. Namhlanje kunabantu abashawa izinto kanti bakhokhela amacala abo abawenzile hayi ngoba bevivinya uNkulunkulu. Sometimes abanye babo khona amavesi yesingaqualify ukuthi siwakhothe empilweni yethu. Yabo nje livesi ethi asikho isikhala esenzele thina siyophumelela. Ngisho ulimo oluvuka lwakwahlulo silikhotha without context. Because lelo vesi sikhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu abashayeka bengaphakathi embusweni kaNkulunkulu bemkhonza uNkulunkulu ngeqiniso bekwenza okungaphakathi embusweni kaNkulunkulu kodwa kube khona abantu abakhokhela izono zabo. Ubujesu uNkulunkulu ekuyekele kuSathane. Inhloso kaSathane ukuthi akudestroy aqede ngempilo yakho. Kodwa mangabe ufikwa isivivinyo uNkulunkulu eqeqesha noma uNkulunkulu ekufaka i-test. I-test ayikwenza udecide ukubackslide. I-test ayikwenza uphela amandla ngoba ubackslide phambi kohlala ekhaya. Kodwa i-test evela uNkulunkulu zithi zikushaya zikunetha induku zinjalo uzugcwala amandla. Ukhuluma amavesi ngaphakathi zithi zikunetha uhamba esigodini sethu zobumnyama uzwakala ukuthi kwamlungela ukuba ngihlusha ukuze ngifunde imiso zakho Jesu ziyakunetha lapho uzwakala ukuthi inhlupho kwesikhathi samanje ayinakulinganiswa ngazibule kwambula kithi yashaya abantu bayadabulela kanti yona khona into eyenziwayo ngaphakathi. Haleluya Jesus. Abanye besabe ukusondela kuwena bathi bosami lo mzalwane kholo kahle kanje wena kwenzakalani ngempilo yakhe ngoba siyamaza kalofe esontweni siyamaza uyakhokho kweshumi kodwa impilo yakhe yangaqondakala ukuthi wenzakalani kanti kwakhiwa ibhubesi konke yakhiwayo. Lasifunda khona uchapter 6 uNkulunkulu mebiza uGideon selhala phansi. IBhayibheli wafika uNkulunkulu uGideon ehleli nomndeni wakhe. Mofunda uverse 12 wakhona uthi uNkulunkulu nawe qawe namandla umfica uyibhulela ukolweni uyihlale nomndeni wakhe. Ethuka uGideon ukuthi yini lethe eshiwo akamazi noNkulunkulu sasemncane sebuncaneni bakhe. iBhayibheli ethi uGideon ngoba ngikholwa lento ekhulumayo uNkulunkulu ngicela ungilinde la ngihambe ngiyabuya. Ahambe uGideon afika alungise izinyane lembuzi eze namaqebezana angenavumela eze neshopho athi ngifuna ukubona ukuthi ingelosi kaNkulunkulu ngempela ilethunywe kumina ufuna iconfirmation ngoba kwesisikhathi mawenza umsebenzi kaNkulunkulu kumele uthole iconfirmation. Uma senze izinto ngengqondo yakho ngokubuka ngeso lakho ngoba kungenzeka ubuye ngeso kanti iso likubonisa ngesikhona uyayidinga iconfirmation kaNkulunkulu mawenza izinto. iBhayibheli lami athatha izinyane lembuzi namaqebelengana akuhambise kwingelosi. Ithi ingelosi thatha ubeke phezulu kwedwala abeke phezulu kwedwala. iBhayibheli ingelosi yathinta nesihloko senduku washuma intuthu abheka phezulu. iBhayibheli emva lokho yathi ingelosi yasuka yanyamalala wathi uGideon impela bekuNkulunkulu. iBhayibheli emva lokho uGideon leyo ndawo okwakwenzeka khona lesi simangaliso wathi namhlanje ngizokwakha i-altare kaNkulunkulu la sengimbonile uNkulunkulu sengiyamazi. iBhayibheli leyo ndawo eqamba igama wathi Jehova Shalom ekusho ukuthi uNkulunkulu khona. Manje uGideon ukuthola confirmation angazi kodwa ngendlela engifila ngayo waqala washintsha waba into engajwayelekile. Waqala uGideon wazigcwala amandla waqala ukusethemba wazizwa sefana nebhubesi. Ubona sengathi wonke lo mhlaba lezitha zaNkulunkulu ngayisobozela ngosuku lodwa. iBhayibheli waqala uNkulunkulu wakhuluma naye wathi Gideon hlanganisa amadoda hlanganisa izitha ziyahlasela izihlanganisa amadoda azohamba nawo azokuphelezela. iBhayibheli wabiza amadoda uGideon ithi ayezinkulungwane 13
iBhayibheli wabeka entabeni wonke wese uNkulunkulu lalela Gideon ukhona into engifuna ukwenza leyo namanje ngifuna ukucheckela ukuthi laba bantu ohamba nabo bafanele yini ukuyolwa lempi iBhayibheli uthi uNkulunkulu Gideon qala wena wabumemezela ngoba bazalwane ngicela ukutshela lento uma sikhuluma ngokudiliza ama-althare sitha lento ayifuni igwala masikhuluma ngokudiliza ama-althare sitha sikhuluma ngokusukela impi we are waging war ngoba sosukela eminye imibuso uma uyosukela impi kumele ube ohlomile iBhayibheli lamadoda ahlala phezulu entabeni ithi wathi uNkulunkulu qala Gideon uye phambi kwabo umabuzi uthi ngaphambi ukuthi siyempini bakhona yini abesabayo uma bekhona baqale besale manje yena manje Gideon wathi bakhona yini abesabayo asifini ukuhamba nabantu abesabayo empini hlezi babengcenye ukuthi singakwazi ukuphumelela iBhayibheli aqhamuka amadoda ezinkulungwane engamashumi amathathu baphakamisa zathi siyasarenda we are not ready wathi wabuyela eceleni iBhayibheli asala amanye wathi uNkulunkulu basebaningi abantu Gideon ngicela ukuthestela bona kokugcina wathi uNkulunkulu asahambe siye emfuleni iBhayibheli wafika abafanele wabafana emfuleni wathi Gideon kulaba bantu bakho abangamakhulu amathathu indlela uzobona ngayo ukuthi ba-ready yini for impi uzobona indlela abazobele phuza ngayo abazophuza amanzi akhapha njengezinja olesamayo amakhasela iBhayibheli lamasosha abanye beguqa ngedolo elilodwa bephuza amanzi bakhapha njengezinja abanye beguqa ngamadolo amabili bephuza amanzi ngomlomo wathi uNkulunkulu lale yabona laba abaqhafa amanzi njengezinja baphuza ngesandla esisodwa babeka eceleni yabona ngamadolo amabili babeka eceleni laba besohamba nabo yabona baphuza amanzi ngesandla esisodwa ngamanye amanzi they are ready for the war ihligo idolo kodwa liphansi yebo libheke impilo eqhamuka khona abakumbile phansi abaphuza ngomlomo wonke wathi abantu aba-ready for impi okay sibambe lento uma sikhuluma ngokudiliza ama-althare awukwazi ukuthatha isinqumo sokudiliza i-althare lesitha kanti i-althare owakhele phezulu kuyona iqinile ngokwanele that's why uGideon waqala ngokwakha i-althare kaNkulunkulu before ayo-atheka ama-althare sitha waqala ngokuqinisa i-althare lakhe ngoba i-althare lisho i-identity yakhe wherever he goes usawutholela umyalelo othi umesabe awukufa nawe kodwa ukuze wenze ngempumelelo kumaqinisa i-althare akuyona sanibonani basabana uthi upostoli ngabeka isisekelo mashoda owakhayo akapheli ukuthi wakha kanjani phezu kwalesisekelo isisekelo uJesu Kristu lama-althare akhuluma ngawo amalawo siphume kuwona emndenini wethu sikhule phezu kwama-althare athile emakhaya sakhetha ukwashiya sathi kule-althare kaNkulunkulu ongaziwe esiyolakha namhlanje into enza ukuthi noma sizama ukwadiliza ube ngathi awadilizeki ukuthi asilakhanga uqinile i-althare kaNkulunkulu phakathi kwethu namhlanje kunabantu abamkhonzayo uNkulunkulu ba-athenda iy'nkonzo kodwa ama-althare asekhaya nawo futhi bayakhokhoba baye kuwona i-althare kaNkulunkulu okuthi uyamkhonza lingaqinile ngokwanele awukwazi ukuyodiliza i-althare lesitha awukwazi ukuyosukela impi kanti wena awukho ready for impi that's why namhlanje uthola abantu abesibazi beshumayela uJesu
bebe namagama aziwayo